mabuhay na ninja. Ito kumengkel lo. Oras may dito lang. May ide deh. Pasti ada orang sudah bilang gitu kan. Jalur hita. Buat kita mbak tu jabu. Abu bin, jabu mah hita. Sony pinaro ate. Oh lo. Tersoni memang baru. Kalau tuh ada kerombongan non, dulu ini masih buah ibu memang tugunia lama. Aku kita kutik gambar itu kan di bagas Marsia dua dovan. Dia bangun itu udah tanya masih buah isong di mana taruha. Buah dia memang baru ya romo di bawah satijon kelas itu dulu rohan kami. Dengan kasus kamu Rosian Bakta siapa urawan. Saat tuh ibu dia disimpan dulu. Ibaga sa kami doon, mas tirohan din ang ibaga sa kami, ipasok diri-diri po hata. Ipagpigilan ang bolo. Ipagpulong si Bangaron, ipagpulong si Bangaron. Nakugod kamo nilawado po kami, nasrohan namin magdako namang bolo. Ibaga sa pigilan, kupasa kami, tekke si Diyo, tekke si Mudo. Asina rohan ni Ibaga, walong marohan ituan. Pinita pinaso ni Tekke, si Mudo. Saya sahur rumah kita lulur, sahur keturunan kita nalawan bule-bule buru. Asal orang masyarakat kita si bulu-bulu bumi. Asal tikit pada tiba pak golang-golang mau pengarahun. Nah, tuh seorang yang memperoleh di kena bahasa kami. Dia ada nama si bule-bule di pertakok di mata milion. Saya itu hatta menggobi di kita kapinasunan. Asal sahabat suruh sahabat tuh dia tuh rumah di rekam bulan. Kupasaran kami dek ke si Dio-Dio kamu seluruhnya raja memang baru nami saat kita tukang gabian tukang orasa saya ketong mah dirawat di Tuhan orang semari kita sorry salam damai atas tidak mau kami tentunya menghadapi pasukan jika roh kami kota kami menurut Tuhan bagas minggu kami raja di bawah ekor kami ketong membelajar orang di pasukan orang alam membukai pada dunia pasu-pasu pertemuan sehari itu alani sana mamu kesan nama mengunjungi saat dengan rumah yang memuaka hali pason pada umat kepamangan atau solak kami sore beriwan maulok ada batak masuk marah itu mengulang dari si pangaruh si nomor dulu nami tupak pasu-pasu mau ngasih kerumulu dan karung memuji pasangan bangunnya dari mulai banding mertek kami dokter amin pertama amin alas lihat kamu mah do perkibot tak serapa di surat deh.
화면이 또 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. dari kami kami bahkan bahwa ulang-ulangi ulas biroha atau lagi mengulas biroha untuk berpikir jika mahu gaya lipat terdosa dan kalau buhari berkumpul terlalu untuk mengambilnya bagi buhari mengirim mengalas selesai lembah ada tambahan kata-kata di pasal-pasal masuk dalam untuk hari dan saya dan waktu kalian ini itu harus dilakukan oleh masalah diskusi yang baru. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy yeah. I'm going
Marete Manita, saya nomor pusada ayah saya dalam itu. Mertua magalu nama kadian Jehovah, nama parane di akka dalan may. Sudah sun hau anggur nama perkui do jolma di bagasan akka biru kinjabu. Tidak do sentunas lihau jetun do akka anakmu humaliang menjamu. Saya pasu-pasu di Jawa kamaho siang-siang. Jala ikon idaumu akapaho putu benyanakmu. Hasonganan mas songgok tu bangso di debata. Betapa indah dan manis perniagaan.
suku maju pengantin. Ora senda lagi. Aku nanti suku pengantin, ada pengantin nak mulai lagi. Ora suku. Ora sabida dina mujo. Oh, hah? Ora. Iya, itu kan dong. Alana nomor Jemijono berbeda kan itu kan? Atani di Bata Nagabi Ojahan di Pamasu-masuon anak doktor di Huriatau di Masaipul Simanjunta Dot Lucy Mariana Borussia Lagan Denetami Sian Yohanes 2 ayat 5b. Yohanes 2 ayat 5b. Manang dia dohononna Tuhamu bain hamuma. Manang dia dohononna Tuhamu bain hamuma. Alai jok deui tara ado era na ponggol ado hatani de bata alai jawa majo mulai sia gijang sa tutoru 5 ayat sada satro di ayat 12. Dungi Patoluarion aduma namar bagas di utakana na dilihat Galilea jalan disima inani Yesus. Alado ma Yesus lakon akka sisianna di pio tu pestai. Jadi dung urangan anggur nasida minna inani Yesus mamado ibana. Dan adong anggur di nasida. Alanina Yesus mamado ibana. Marhua ho tuau inang. Dan dope roti kikku dungini na inanai mamado akka parhobas manang dia donon na Tuhamu bain hamuma alai mangyuton ada parburion ni jaudi adong madisi onom gusi manang hudup batu siap-siap 2 roh ditolu poting dungini na Yesus mamado nasida gohiamu ma aka gusion air. Jadi kok situ tu ma dibain. Laos tidak musai tu nasidang. Tahu yang masiani. Dungi bonamu ma tu hidup muna. Jadi dibuat nasidang. Ala tidak hidup ni aka parobasima aki nang gabe anggo. Jaladang di boto harorona. Ayolan aka parobas na manawi aikido upotosa. Kami di Joma Panguli. Jadi ini nama madu ibana. Salu Joma mengalir perjolo anggur nadi mengga. Dumpe gunung halat asa di leon. Namun murah. Yoho di hodo aka anggur nadi menggan rodi nuai. Asa imata dan perjolo nabi nani Yesus diutakana. Di Galilea papataro na sana konai gabi Hosea maaka sisiana di bana kung sapi dua malibana kung Kapernaum radot inana aka angkina do sisiana lausnia ma 3 hari di sini ido sama di molo sasitongna hata perkawinan itu bahasa Indonesia kan perkawinan bahasa Indonesia kan molo bahasa Batak ni perkawinan nahan. Hah? Pardongan? Saripeyonat. Jadi ditinggi pesta dikanai, rodo Yesus dipeo diundang mengadopi pesta ini. Alai adong ma na terjadi di sini. Hasuhutoni haurangan anggur. Biasa di molo tradisi nihalaki anggur di leo dan songok kita ado di leo molo tradisi adong pesta dan masuk ku pesta ini ado molo adong pesta di leo nah ada di leo dan anggur ada di leo di kode ada di molo dua di leo pe anggur karena mereka itu tradisi mereka dan sama nawa kata di leo tua gabe jadi kalau nasi dadang sama nih mereka mengidamkan
Soman halak. Orang nanggur mana sih? Jadi Roma Yesus manopo Roma inanai si Maria manopo Yesus. Somo dia orang nanggur nasida. Jadi roh inanai madoko tu parobas manang dia dohonan na Tuhamu baik hamu mak. Kalau bahasa sehari-hari apa yang dikatakan oleh Yesus nanti kepada kalian parobas itu lakukan. Demi Yesus diulang parobas itu. Alana di domi nana enakin manang dia dohonan na Tuhamu baik hamu mak. Jadi diulang akal parobas itu. Jadi kita salutkan nolongan Yesus Kristus. Memang enak. Waktu pesta perkawinan di Kana itu enak sekali. Mereka mengundang Yesus. Molo diundang Yesus berarti boy sajodo di titi hati ira Yesus on ale-ale ni pesta ira di pio iman. Ala di sodang dijelaskan manang namar musik tu alaki dang adong ison. Dang adong surat na tingalaki mar musik mar joget dang adong kan? Dang adong di tiki hadiah. Allah dipilih do Yesus, mereka Tuhan Yesus diundang untuk menghadiri pesta ini. Mereka tidak lupa akan Yesus mengundang. Ayahmu sudah kamu do Yesus? Sudah kamu do Yesus? Hah? Alana stopper don. Jadi nopo do parbo. Sudah kamu do inang Yesus? Sudah kata. Saudara Yesus hari ini juga Tuhan Yesus seperti hadir di Kana, hari ini juga Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Jadi sonari Tuhan punya dua atau mana dia dohonan Tuhan baik kamu mah. Adong do di dok kata Yesus Tuhan punya dua tiki konseling pastoral tani kakak. Ama di dokter. Di dokter. Keluarin sidang konseling pastoral pranikah. Kalau konseling pastoral pranikah ini harus disampaikan. Nah, di dokna di Efesus 5 ayat 21 Satrodi ayat 25. Alai Jalma siang ayat 22. Dioloi akap perempuan mak bawa nabe songon pangoloi di Tuhan itu. Nah, kau sedang menjalo pasu-pasu berbagasa tepe. Kan, anor tepe saya jamita menjalo pasu-pasu sonari suku cumi sana hadir di son. Oke. Ale dia mesti apa perempuan tu. Nak bawa apa bawa? Oke. Nek sukun apa perempuan. Dioloi apa perempuan ma bawa nabe songon pangoloi di Tuhan itu. Nunga dioloi apa perempuan nang berumah tangga di son akka bawa nabe? Hah? Toh? Iya dah? Coba udah? Ini urian di Kristus soni ma akka perempuan ini maradong pun bawa nabe dina salutna. Sonari akka bawa. Kamu akka bawa? Nah, ama mo. Aku nggak kebawa. Aholongnya aku pak parti utama. Una besok Kristus nama kolong urei jalan dia do dirina umok kopsa. Bunga dihaolongi angka ama ina di jauh. Toh. Betul itu angka ama. Nggak tahu ada kan? Mau suku sonari. Oh ya do angka ama nama turun lagi. Mati ala di ina. Kusuk jo anu siapa jo. Una sama pangalaman ni Kristus dia tu. Olo, ada syukur pamana. Olo do mate ala di ina di jauh ada sana. Jadi apa mang? Olo do mate umok kopina. Oh, sini bisa mati ya. Apa yang nuai amamina banyak sekarang kaum ibu dan perempuan menderita
Nalomuan rohani akaina manotong na Indonesia dulu. Itu siap bidina. Akaina lo, apa yang manotong? Menangis. Menangis. Besar. Baru apa sih? Hah? Apa yang difirmankan, lakukan. Karena itulah yang diharapkan Tuhan dari kalian berdua. Isok dorong punan dari sebentar ngalati. Au biarkan dari sorohana. Udah dulu pesta kote. Udah dulu. Tapi aku yakin mana dia dorong Yesus kamu, ulau kamu. Molo tuh di ulau kamu, kamu mak targoan imat keluarga nomor 2. Amin. Matanya. Mulia temadiho alih Tuhan. Nang pasahanton berita nauli marhite na kosong. Totong ajari alih Tuhan di anak kamu. Ima si Saiful Simanjuntak do Lucy Mariana Borsialagan. Kalau membentuk sada rumah tangga ima uria namet metaliku. Kos dorohan kami. Atar nang di begi nasida di peok nasida main. Jala ima alih Tuhan di pulau nasida di bagasan par rumah tangga nasida. Tuhan sahat di homa nasida. Jala homa Tuhan namian anong di tonga keluarga nasida. Nang ni hami nang pembunuhan beson. Aka ama totong mga kaholong aka inanan diyan. Nang ni aka ina dito totong magal pangaloy dito ni aka ata ni ama dito. Asa totong kami sude na upege bari tanong yon. Gabi keluarga nomor 2. Alay Tuhan, jalan mata yang lang yon. Mahit anak Tuhan Yesus Kristus. Masaknya kami. Amin. Bila matiti Tuhamu, pagdiolo mahamu borhak tuna toras ni ima bawa dunia non tu na toras go. Ale si Saiful si Manjunta. Di pangiduruhando gabi dongan saripe boruon asarap amu na 2 di bagasan parsaripeon na badiyay. Olodoho makahorong ibana, mga puli ibana, pasangat ibana, uhud paruludun ibana ditiki parsaiton mananghay pasok. Nauludo manadikon saluhuk na naasi asa ganisadado ibana sapik sayaling mangulu
Nalusi Saya mau menolong saya. Bo Ima Ale Lucy Mariana Boru Sialaga. Di Pagidorohan do kami ngamu sarite bawo asarama na dulu di bagasan parsarite na badiay. Olo do makolongi ibana mangapuli ibana pasangat ibana humpar mudu-mudu ibana ditiki parsaiton mananghay pasok. Naulo do manadikson saluna na asin asa gabi sa dadot di bala sabing sa liling mangulo ang na dua. Ito na toras na kapasalan ng pagkakuan ko. Saya Justus meminta menerima engkau Lucy Mariana Sialagan menjadi istriku memperoleh dan menikah engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya tetap mencintai engkau sehingga engkau menjadi istriku hingga azan menceraikan kita sesuai dengan janji yang disucikan kepada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaan kepadamu. Saya Lucy Mariana Sialagan menerima engkau Saiful Simanjuntak menjadi suamiku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik susah, senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup di dunia, sehingga ajal menceraikan kita. Sampai ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum dan janji suci Allah. Demikianlah janji setia kepadamu. Ia titinon imasada tada natarida lau kapatahon pasu-pasu perbagason do perkopion maka tijakon tusalujol ma kasadaon ni bangga do beruang di bagasan parsaripion nabadia marhiti hite huria di mata Yesus Kristus. Sebagai tanda dan jaminan daripada sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya menikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pangoloi si Saiful Simanjuntak do si Lucy Mariana on marbagas di bagasan parsaripeon na badia. Jalanunga di hati dapon na sidai di adopan ni debata do di jolo ni punguanon. Nunga marpadan na sida na dua na patar marhite na marsitiopat tangan. Atong hukuar mana sida na dua mardongan sarime di bagasan
ni di bata ama anak dongkor ni toti porbadia nabi na domu ni di bata adang jadi sirangong ni jolma. Amen. Hidup aku Tuhan di batang bumi, jalan di pansor mengadami untuk mengadami. Nang songon itu amang si manjuntak dot sialaga. Di pamidohami muse tu si manjuntak dot situa sialaga. Kapung Upelean. Mole atemadi oleh Tuhan, Allah diramuti hohami oleh Tuhan tok kami marlas miroa memuji-muji pasangapon guarmu. Terlumobi di patudoko do asi do tolong ni roham di tikion. Boy kami mangudurhon anak do boru ni huriam. Pos do rohanami di oleh Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga nang dibentuk nasida, ditonga bagas coromong. Gabe rumah tangga nomor 2 mengenali Tuhan. Jalan rumah tangga na pasonak korohan. Jalan rumah Tuhan di pilihan nami dari Tuhan tua depan. Jalan mayale Tuhan. Asa totong. Gabe pilihan na khusus di depan. Langsung mo di Tuhan ko Tuhan di buhay don nami. Asima rohami dahami pagdosaw. Amen. Rapi dapat dok tanyang atau patay ale amanami. Ale amanami. Viva
masih maruhana midaham. Saya di depan Tuhan debatama buhina Tuhamu. Jala di pasang madamena tutup di munabe. Amin. Dot minum ay si tiyo-tiyo, majalo doon mga lehon, adat na hoplar kihabatahot kay. Jadi halusan hud na nahopar sa nakihan. Isip Panggolo, di pagkubasyomu, di napatupahon, acara mananggaw pa masuk-masuk di anak kota, ima saya diterbai di Batama di hamu agak gajang di umur sahaninai oleh kita kuasa kami di hamu amat daraja ingat tasbih ibadah. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게
뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 ada yang lalu kita nangis kan? Sambui. Udah tengah. Mana Marabi? Baik motor nak. Tahu dulu. Geser dulu mah, baju kuning. Tahu dulu. Tahu ya. Nanti tunggu. Dong, masih sama gitu toh. Baik dalam. Semua orang dulu. Mau itu orang dulu. Nanti kamu akan berulang. Ya, kamu mau lagi berkibo. Oke. Bukan, bahkan di kamu mau apa? Ayo kita ke sana nih, kurangi. Tadi dah. Ayo kamu tulang, bulan siaga, asal jemput tamu apa begitu kamu? Rencana nih. Bagi Sarah, siaga, Warafa.